ada orang so murhat kami madabe boru bere nami asa jumulu asa tay matuhamu asa butamu tutur muna mardul siramamu ije jadi pe amak parbursi jadi nasutsuk palapan nasebu jadi dia pala tingkion magidu kami ya dia mau parbursi nami di nanang Roma kami marabah hula-hula nami bagido tangiam senamata mana martua di Batamar hite hula-hula nami dia pala tingkion di pertuan nih damang naung jumulun jadi pe apa parbursi nami dapat mau godang lihat dot godak sobat los baru sudah mama bere nami dinaro hamu tutu paru-paru pahami hula-hula muna di baik kamu jari-jari nami marbunga-bunga don ebing diselani doron nami matutu songon hatani upasa bagot nomor hato doluk do nomor rupiah beras mahami akka hula-hula muna nama jalo saya lap tugas dalma di hamu akka boru bere nami nama kalian ope di hamu abang perpusi nami ala namronak kaning buru nami lau marupan bahami hula-hula na tutu kami hula-hula na berhak madina lau made nabi sudah saluna kabar kali nami baik kamu mah musik na aik si bulbulo
na boleh buat pahami songan di narohabi manabi nabi kamu marhidei ang dia madudu say diliwat Tuhan ka di hamu umur nagajang haipason talungoy ma tu aka pasamutan. Jadi wah ada orang si Panginoon muna tortor muna ada orang so ujungi tortor tahun baneng nang marhusi pamu tunal 2 tahun wah. kamu di pasar kamu tuhami jalahami kena puas maka di somong gantinya tungami tu dah mangon jalan nunga nakin usupan dah mau tuhami akan puda nauli puda nadenggan situ pun nami tu hari-hari demang iut jadi opera raja nami pasar tayo pertikian tuhamu boleh ada Doktor nami ba kalau naik ma tudu songon hasalnya dua minua ma wala tio kau pengaruh daman di horas pendama ma kodam si tio asa udah kami tolu hali horas sudah akan nauli na denggan na dibek kamu tuhami sediwatama tutu na manggati tuhamu selalu na dilema tuhamu aka panggabian parorasan gajang di umur so ni mah hata siap kami padusun jadi malati mah jamu selalu na daliat na lulu sebelum mahami Jugolo mahita mandomola tu tamanta pertinggal basai. Siala beliau dihita hai pason. Tu salut nahita lugobi tu amakka. Gula-gula nami dengan sahutan nami. Dua kasudia tanamar orang kiroha tu kami. Amang raja nami langsung daripada. No sudah nahu bersama kami. Malati mat tetong dono nami tu amuna. Ala dilihat kamu ro tikimuna ro. Tu mulawan adat parsarima tuan ni na tuan nami o. Amang raja nang suri barat so nami jongjong songon patrakon jujur ngolu ni damang na tapado aruk apala ditikyon. Ia opung di damangon mangalak buru ni rajai marpau. Di basa-basa o tuat taro Yopung idamangon 2 anak 5 buru
Iya pungami syakangan Ima namang goparon bapak Tuhan namion. Opungami syakangan Opung Simutiara. Ima pungami syakangan di bahasa-bahasaon Tuhan do di opungami dulu bapak nami do dulu na puro nami. Jadi mangulur be bapak Tuhan nami on sian tunggu di opungami syakangan do omat Tuhan nami di Sitorang alai orang sehat tangro omat tuwe. Soang-soangnya iya opungami nomor 2 ima among ni damong natabaru pon di bahasa-bahasaon tuhataro mangalak burung ngerajai boru nabi tupulu di bahasa-bahasa tuhataro di opungamion 2 anak sada guru. Jadi ya mamuse burung ngerajai partiri di bahasa-bahasa tuhama di opungami sada anak. Jadi punguma keparan di opungami sian raja nabi tupulu lo partiri dulu anak sada guru. Amang raja yang sorry pada ia damang namastang di tengah-tengah nyalaman yang tak pada berpon tubuh mah dari tanggal 15 bulan 5 tahun 1977 jalan marhasoto mah di tahun 50 sia di bahasa-bahasa tuado di damangon dulu anak balu guru dungi sari matua ma adainang burin rajai barkau umat tuan aminahinan jalak babat tuan amam manguse burin rajai sirigar harung madak dan siani sada jadi obat mabawa walu maburu. Ia anak syakangan nama ngalak burung rajai marpau di bahasa-bahasa tuataro 2 anak sada buru jalan nunga maparhopu abangon nomah marpahopu siya guru jala popuna dulu. Ia anak si nomor 2 nama ngalak burung rajai nababan di bahasa-bahasa tuataro 2 anak sada guru alai 5 johar warina ngadi alak Tuhan anggo abang ngami. Ia anak manis nomor 3 nama ngalak burung rajai tapu bulu Imam Mani Gilbert di bahasa-bahasa Tuataro 2 anak sada guru. Ia anak si nomor 4 Imam ngalak burung rajai burung si Jokowi di bahasa-bahasa Tuataro sada anak sada guru. Ia guru di damangon walu ia guru syakangan marhamulia matu margasi ia gia di bahasa-bahasa tuhataro di botonamion sada anak 2 guru jalan nunga marpahupu di botonamion 2 popuna. Guru nomor 2 marhamulia matu margasi majunta di bahasa-bahasa tuando 2 guru tu botonamion. Ia guru nomor 3 marhamulia matu margasi aha di bahasa-bahasa tuataro sada anak guru sada anak sada guru jalanung atau marpahopu di botonamion siat anak paupuna sada. Guru si nomor 4 marhamulia tu marga si torus di bahasa-bahasa tuataro di botonamion sada anak 2 guru. Ia guru si nomor 5 marhamulia matu marga purba di bahasa-bahasa tuataro tolu anak 2 guru. Alai matung tong semuanya arwah arina di botonamipe natau nasalku bunga di alak Tuhan. Ia baru si nomor 6 si nomor 7 si di 2 ni babe tuon tang marhaso tadope amang raja inang sori pada odo nagabe asak di rohanawi lumobi di babe tuan amio gomos kami mangido tuhamu salunna akan amarang holong di rohani kami lumobi di hamu ula-ula nami asabo kamu ibotan amion di tanganmu asa dapat sirokak niton di boton amion. Ia baru si nomor 8 marhamulia matu marga sinaga di bahasa-bahasa tualdo di boton amion sada anak 3 guru. Amang raja inang suri pada pungu mapinopar ni aman amion
anak permain guru hela kau bisa anak do kau bisa guru nini do nono obat puluh sada hala jalan moting maba betul na tanggal 8 bulan 7 tahun 2021 so ini mah hira jujur ngulu nih kaba tua dama namion kurang lebih kami mangido maaf tua usaha na putih mah na tua-tua di huta anak-anak kebetulan na tua-tua termasuk golongan namion di gereja na tahun 10 untuk membangun gereja HKBP. Jadi yang gua amat tahun termasuk pangalian kuda don doa kepandangan daringgan baik untuk akaulau nakanasar metua doa akaulau di huta. Jadi napos rohanami di hamuna pamparan ini tua-tuaon ikut doa mu mangiuton pembawaan ini tua-tuaon tiki di goluna. Karena hudok kami sohoni kebetulan termasuk iba seringgo sahudulan di ulau do na tua-tua. Jadi Jalo, alena ping songoni permisi do anaking tu kepala desa ni ala ibu tokon ima kepala desa Pematang Guntung. Upabawa matuna sida songonon bapak ngahu jalo Jabar. Ada batak kami ada dikasih jambar untuk pemerintah setempat. Bagaimana itu Pak? Neko, ya udahlah. Ibu lah yang mewakili saya karena saya juga tidak pandai berkata-kata nanti di sana. Jadi maka nahodokon satabi majoda hasuhudon gabama na mewakili kepala desa muna nuaing. Ate? Dulu itu kuja bahami Pak. Jadi ima perjolo mata pasahat.
Bere nami warga Panjaitan Lantuh Bentingan Arnang di Haroro nami di Son kalau hubung kami lo Parbuina Pir untuk ngatokan indot tadi apala tikyon kami siap tulang nabi tunggulu dohot pardiri narokan nami asa hujulu hujuhu kami ma Itu guru nami guru perdiri. Oma bora spiritu guru nami guru mangucong. Amma boras bertadi itu boru nami boru marpau na arong di hutau. Amma boras itu boru nami boru mangucong na arong di hutau. Nami bere bawa doh di bere boru nang pahok putih sir do si pasatong nami. Sapulonong na sudi. Mau lihat ya raja nabi. Jadi ala naturop supi kedo ulo se pasaton nami di si sapulonong yan non ulala ala sahat do Tuhan mo naman haranggi. Sahat do nakitu uiboto ni amang guru nami. Iya. Jadi ulala dak pola gorang nami sasada ngabui raturan munete. Mau lihat ya raja Ala nabi. mau pator nakitu nama haranggi pe amu sahat do sada no do tu na guru no iboto. Bapak nami. Oh, Bapak bapak nami. ngabui raturan. Jadi tamar rahon. Ah do secara khusus. Tamar rahon nak kini ulus na pinasa ni tulang tang. Nabi 20 10 orang. Ala adong do nakin berenan makin bar sada man mong macalon na sila de. Ah. Oh, nasuso. Na orat dua. Saya ada batu sih. Bos ramu. Jadi iman nakin siang tulang Nabi Tukul. Nabi Tukul. Besar perdiri, jadi perdiri dia tahun ma tiga nakin. Hadir perdiri. Pardere. Jadi boleh lihat ya Mbak, siap kami nak karian tulang Nabi Tukul karya tahun nak usap klono nanti. Jadi siap kami siap perdiri onom Mbak. Orang. Pasalah umma tu anak sada, pasalah umma tu guru sada. Jadi tu nama-nama kimang guru Nabi nang sarunga tuon, tu ibu tu nama sada obat, pasalah umma tu bauku, pasalah umma tu nini nang tu nono. Semua Mbak. Belajar raja nabi. Kita ber. Isaun roda pe hami hula-hula marpau. Isamba hami use do pura tulang marpau. Diamu among boru nami. Uwa kami do ulos. Stor rabu tuhamu among boru nami saplono. Sepuluh gabi raja nabi. 12 ma hawa pangatur 12. Gabi raja nabi. Jadi sada mau tu pahopusan anak. Iya. Sada mau siap pahopusan boru. Gabi. Sada mau tu nini, sada mau tu nono. Gabi raja nabi. Dina 12 na hawa pangatur honi. Gabi raja nabi. Soalnya masa kami hula-hula marpau, pura tulang marpau. Mau lihat ya raja nabi. Parti. Cuma obat na ulos na terlokan. Jadi saya mau nonton di persada maarak. Saya mau di persada boru. Dalam arang informasi roto kami. Arang no tubuh ni na boru nami hian. Dalam roto ina. Jadi saya nonton tubuh ni na boru baru pakaton pasal mau tu pahapu. Soalnya. Mau lihat. Dari dia mula hasil bulu. Gabi raja nabi. Iya na bodari. Iya mardira kita na bodari bangarabotan. Iya hula-hula. Ano do habehan? Ini kamu di hutan. Bona tulang dohot hula-hula na poso sada habekan. Jadi perlengkapan can hula-hula sian bona tulang nunga di hutan. Gabi. Jadi gusap berapa sogi nunga di hasil dia. Gabi dia. Jadi songon kiro. Jadi posro hamu. Nunga mak katai hami nak kengro akangan. Posro hamu raja nabi. Jadi dia mungkin bona tulang dua. Ulos na. Jadi persiapan sang hutan ima aagikan siap bona tulang persiapan na nunga ibuan Nunga ya. sen hula-hula na poso nunga ibuan Iya. apa di hatan sian bona pasogi naking nunga di siyo kalagi hula-hula do sa bona tulang. Jadi mau lihat ya mak. Nunga di kami 10 jari-jari raja nabi. Walau tupe saya nggak sarpu hada nami tuhamuna hula-hula nami nani hutaon ba. Bola tulang deh. Bola tulang ba. Mama meno raja nabi. Ba kalau setiap mena telu berdaung-daung.
Batu ngarupe na orang lebih dihami akan berganti komuna naik mau mangakul-akul pasongan ini mak bolon rasian bola pasugut mak obat ma nawui saban nami urus mulai aja raja nami sada main matu boru nami gabi raja nami tuba hokku sada main itu boru sada main itu tunini mulai aja raja nami molo na halagi nupe na buat lain nami na janang lohok ma lain sapura mulai aja raja ima bagian nami Kasoni ma pada dulu Sudelo di desa nawalu diingat di tahe. Ay nama tua maina opu pasarani sorak marenai. Isule si balon mi pohan siap puran natahe. Raja bagusong maya anak siahadi hari ama. Raja berbau pai si pai dua pinang paratahe. Tapi yung pulu may dapat tolu diraja homa musen Raja Paterei tutoro flota e poparati sonak marilai Raja Mangaju dosi bangusongi Lao Mangaju sudah yakinai Raja Marpau torok pinok perdi Torak perpakat nadi bodi-bodi Tapi nunggu dohot Paterei Holat namora torok pinok perdi Toke tu toke sudah pinok perdi Baru kau warnai Dalam waktu ada mainan Dalam waktu ada mainan Opui ajai opui Sorak malerai Dalam waktu ada mainan Dalam waktu ada mainan Opui ajai opui sorak marilai Tubilang parnai Parut masada na istimewai Isorak marilai Doa na dohon Boru na pedang boy Masih titiai Tolani opui parani Sayot doi tahe Holang na bujuran pemborunai Lasongoni dong muse borunai Holang na basa marhula-hulai Madelai Para dua sudah anak minal Lawang ini Opui rajai opui Sorak madelai Rajai opui Sorak madelai Roni ida mai torok nai sorak madelai alema Ay nama tua mai da opui opu pasarani sorak madelai Ay sude si bangun ipohan madelai Raja Mangaju dosi mangusongi Lao maina opui rajai opui sorak madelai Masalah orang yopui Misolak madelai Ale ama Jaga bali matai Arung masalah na istimewai Misolak madelai Ale ama Si boru muli manak anak mamuli Pestana tahi Si
Sarahulu doa na tolong boru na pedang boy masih citiari tonari opui barani sayo doi tahe Boru sekarang. pema boru sola palelai Boru sekarang. ora na burjuro tu boru nai Boru nomor rasana 2. di domu se boru nai ora na basa marhuna hunai Boru nomor 2. ani do sekulak kudoi Nomor 3. ayak ko boru sola palelai Maradu adu sure ala iya labang aririti Hai nama tu ana maida Hai nama tu ana maida Opui raja iya opui sorak malerai ale ama Hai nama tu ana maida Hai nama tu ana maida Opui raja iya opui sorak malerai Mau puji anak-anak. Mau puji anak-anak. Mau puji boru. Nah, ya anak. Mau puji anak-anak. Ya. Mau puji boru. Lanjut. Sabu-sabu dinamo ditingkat pasu orang tidak ada lupakan sabu bahan pasu Sol kita berpesta antara los paru Amin. Masuk sini, sing sirve masih Masuk. Semua lagi. Satu lagi. itu iya ayo talu majalah ayo tiga tahan tulang obat boru ada Iya. apa ayo Bapu. Ah. Hamarangi. Hamarangi. Oras sabu-sabu di lorong peta alek saya jumpa pasukan Oras kita jatuh rumah dua hitam sejadi ulang mahu Sudah alek sesirme masih urupa Sarina tondong Sudah alek sesirme masih urupa Boru di setiap kampung. sayur matua hamina Oras sayur matua hambaka Oras sayur matua hitam Sajurki ulang mahu Oras sayur matua hamina Oras sayur matua hambaka Oras sayur matua hitam Sajurki ulang mahu Kita pesta tanda malas baru
bataki masih doro aku dah nabe dokter di bataki dai tahe kadalo basuara dai kau terluka orang saleling mangolua iman tukang di harap bataki. Masih dulu. Jadi beri kami penjahitan. Beri Raja Nami. Masalah kami urus sekejang ragu. Setelah ragu dia urus sekejang. Bagi dua kami dapat kali batang. Saya sekejang muat ke pinopari beri kami tujuan. Maju. Asa si didik ko siya pa hurung ngayon sa dalawa. Teksoni berawi urus atas pasal kami. Amat tadi batang tetap namang kuhi pas-pas. Maju. Jadi mulai digoreng mani pasangan rohan nabi tuhamu hula nabi marpau siregar suak songoni nang tuhamuna bona tulang marpau dohot hula nakoso marpau di siala haroromuna raja nami dibuat kamu tutu ulus boras perbuepir dohot eme namar ludu suak songoni nang ulus nagajang sitorok Rabu surenai akan dahuli na pinatubangunay raja nami tang tarbalos sami asimat tong rohani Tuhan ka sa dibalas tong may manlipang Sami raja ni hulu na raja lo. Tidak ada masih kami di awal na mga lian. Ya gubiga sa tinahungal tiyo gaya itu kang hatan. Baik masih tiyo tiyo sa dinas baru ngaruh hatan.
dodo hamil pulmuni alam munong Kubu kami do boras si berikoti dohot eme nama lugu. Hakanya madua madokon asa kitini masyapa hudung les di rumah. Tuk soni be otus sadia pargue pildo eme nama lugu dobo kami amat tadi bakama manggohi pasu-pasu. Hidup budi majo kami. Kubalik taima tu dia sioparna. Libernami pajaitan. Son nung satami di puguna lamamuna dia palabason ima di saur matuawan ni libernamion dia ronami akabere rohami tulang robok nomor segian buat kami do boras pir asal hol masuk na tua firma poki bahu pacarongan firma to di pina parri lain namion luju na akapanguan matutu lain nang gabi raja nami son rodo kami do kokodo ujung na hula-hula na marangi mahal yung tagaw sokon hata ni sinubon namin dokon namin si Levir pangkonon na tutuman dokon namin pinobok yung bal-bal pacarungan pirma to din ka pinopor yung muna namin lang luju-luju mak kasangonan matutu itu lang rodo kami son hula-hula na marangi ima nagkastul kami dito kami di sari maton ni ang purnano Jalani arung di bekam nak kari eme nomor luju. matutu lang Soalnya itu orang-orangku, eme setengah itu orang lingkungan di Sigoro, di Batal kilo 2. Orang semua itu sudah ibarat. matutu Titik masih gokpa, orang semua. Waktu sudah dia be, eme nomor luju dah masak nabi, amat tadi Batal aku kipas pasuna. Membuat ulos si betang aku. Tuk songro dengan ulos na tapasat kami. Maka di Batama manggohi pasu-pasuna. Dia na buat kami obat. Jadi perdalanyon hamu amang borku mana masuk dia tapi akan na. Iya, atur panon, apa kade? Alai ador so pasat kami. Tuamu kepalan ni amang boru nami noksor motor. Gabi. Karena mau pikiran di zaman-zaman maingon ngagudang koran manggulut si guluton. Ada yang pagilun nami sekali pun nangyari bubar-bubar. Duksilu kita taruhun ima amang boru nami on noksor motor. Degan-degan atur hamu asa anggur tu kemudian nyari nak tujuan nyari. Oh seram itu. Asa lasroh nami. Gitu. Munangan non nukunta taruhun non. Apalagi tu bona baso bit musay ko kamupa. So tungga bialong mula kamu sana si hataon. Gabi may hari pun nyari bubar-bubar. Gitu. Kata nomor 2 di Batak dilihat di arena kiur arena dengan ya balatikion di pesta anniversary matuon ni lain iba di son takas do pinaboto tuamuna atau jangan nami ima tulang rorobut iya na boruku 2 do sedama tu marga siregar ima tu iwa tokon para pematang catar do percut serenai ima tu marga marpaung ima buru ni nanyalap ni lain nata nabostang nata paduk aduk apala tikion jadi ope di hamuna pinopar nilai kon marpagi dua au siang tulangmu par baribatali layon na burjudo dung hutada layon anggau menganggap bapakku do burjunai panggonggong, penasehat, pelindung, di mana di sudai keluarga. Bolo huingot, piki geleng-geleng do behita, kamu kompak-kompak do beri, parseloro, semangat rumah tanggai, keluargai. Jadi, hidup yang terbaik kami setulang munah, segi ma terbaik bagi pengai mau nurus tuamuna yang terport anak pun nami. Jadi ia hasadana alam mau begam nak hidup hidup nungal sahat lain nami on mardi di umar nonate. Jadi umat terbaik kami ia urus sada main tu hamuna persagoman ni anak mau sada. Jadi sebenarnya mamusia persagoman tu baru. Jadi persagoman mamusia sebenarnya tu popusan anak popusan baru. Itulah. Jadi papatong mesti
Parsagaw mo tunini nono at sa tadalay namin nung batin marono. Di martabay kami sa namin tulong roho numar segen segi maron namin tutu ulos. Kami siya hula-hula naman tinudohon, matagaw. Nung tumatsigodak kubik kami, tanadinggan hanggang nauli naman nadokpak kami. Dison, ada na next pasaton namin, Pak Mangulos. Gabi rin namin. Parsanggo mamay sa Tuhanak, Parsanggo mamay sa Tuboro, Gabi rin namin. Parsanggo mamay Tupahopo sa luhut anak dot Boro, Parsanggo mamay itu nini dot nono. Makadati rin namin. Dia tersono mak arung puro balik dokon. Sada may Parsanggo mantu ibotoni amang puro namiyo. Oh. Abu baru takau, bayi dah. Ini mak. Itu kamu ka manguruna memang lain nami. Nunga ubigi hamnik macam gudang, anggo uluson, lai amang baru perhitian don. Asada di roha terlumau bintang yang muna. Apalagi don netutuan, saya perhelai don. Belga dorwaku. Roh, latih mak. Kuas rumah putra. Jadi, saya bantu orang guru nami. Gaya betul lah. Tululai aku bang turun. Gaya betul lah. Kalau mak, putra. Jangan lupa si ayo tisi, nama muji tutong narisi. Bila hujan itu hatai, sugoi, sugoi. Jangan lupa si ayo tisi, sugoi, sugoi. Jangan lupa si ayo tisi. Amar dosa hatu si, kuingaran nasa dekani. Atau doa mau dohoti, kemalas dio hatu disi. Sugoi, sugoi. Jangan lupa si ayo tisi, sugoi, sugoi. Jangan lupa si ayo tisi. Aku risot dan masa hati sinang awak jadi awal itu hati si asal aku toa misi sugoi nama hosoki ulang kali maholoki tapi kau lalu lehobi lama sudah seluruh misi sugoi kagak bisa Pasahida, dinalo Deus, pasahida, dinalo Jesus Tuhan. Jangan dong Deus, pasahisa, jangan dong Deus, pasahisa, dinalo Jesus Tuhan. Mangalap na Maria, mangalap na Maria, jangan dong Deus, pasahisa, dinalo Jesus Tuhan. Tupai somani na boy, dapat pahami nang nilai kamu ima nilai ni ulosi. Alai pasu-pasu ima pagilun namu tamat tadi bata ima taga pamu nalo dono ro tu kamu papalani amang boru nami asal. Untuk Boras parbuebir saya pir matong to dinami suak songoninang dibawa kamu totong eme nama ludu saya ludu matung Tuhami sa luhuna akabanggabian para orasang tujulanon. Panginoon se doon ulos nagajang si torong raku. Saya torong mato. Bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang meninggal dalam Tuhan, bagaimana
Sabui dinggan unai saluhut na ulau non di bagasan asidot holong nirukam. Kali Tuhan debata nongasunu sagetok kami. Gabi gugunay baru dihami saluhut na diaka ulau nami. Alanya Tuhan pusdoruhan nami. Sahotong na magguguyon salu na keluarga dinalaw mangulaon-ulaw non. Sahat dinalaw patarot to nanon dari Tuhan. Tu inganan parsarok kinani. Sahomat dongani asado ibagas dari Tuhan. Sesa madosa pangalasyon nami asunang tarabat asidot holong niruham. Kalau si calon nami dobe ganug pamingan sada-sada. Atong piniji binasaha magwarmo. Marhite guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nai martangiak kami Tuhan upam. Asin niruhan itu kata Yesus Kristus. Dohot holong niruhan dewata ama. Dohot parsaura. Pikirkan dunia Isebabi li Yesusi Sayolo Yesus malu kudoto dunia
Santo